көп зикир кылса адамчы, көп зикир кылып жүрсө, нары бери басып жүргөндө адам ойлобогон, күтпөгөн сырлар ачылат. Ойлобогон, күтпөгөн Алла субханала ва тааланын жардам эшиктери ачылат. Ошон үчүн иншалла намаз менен биргеликте эле саар кеч зикирлерди. Мына аялдар үйдө кызмат кылып, идиш аяк жууп, кир жууп, үйдү шыпырып, малдарды карап, тоокторго жем салып, ошол эле кезде машаалла уйларды саап, бисмилла менен айтыр. Кол иш кыла берсин, тил зикирде боло берсин, тил өзүнүн ишин кыла берсин, кол өзүнүн ишин кыла берсин. Кол төшөк сала берсин. Кол казанды аралаштыра берсин, бирок тилди ким тил аралаштырбайт го. Тил өзүнүн ишин кылсын. Субханаллах. Алхамдулилlah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ulu sözlerde aytınız. Periştelerдің zikiri бұл. Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Бұл дүниедегі ең ұлы сөздер. Әр бір зикірді қылған сайын, бейішіңізде бірден дарақ тігіледі. Азым базар қорғанда 100 дарақ тіккен оңай емес. Бірақ 100 жолы la ilahe illallah айтып қойсаңыз, бейішіңізде 100 дарақ тігіледі. Ертеге көресіз, өзіңіз көресіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесіне қайтып келе жатқанда 7-ші асманда Ибрахим пайғамбар жолыққан, пайғамбарымызға салам айтып тұрып айтқан, үмметіңе салам айта бар, айтып қой, бейіш бұл ештеке ушундай теп-тегиз майдан. Анын ошол дарақтары субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха илlallah, Аллаху акбар. Қанша айтсаңыз, машалла. Қанша зикир қылсақ, ошонча Аллаға жақындаймыз. Ошон үчүн иншалла дуага бекем болойлу. Дуа менен чечилген маселе акча менен чечилбейт, билип коюң.